halkan waxa uu yimid program ay UN iga soo casuntay oo dadka maalin walba doonyaha ku dhamaanaya oo refugee ah aniga aad iyo aad baan khibrad ugu leeyahay qaxa maxaa yeelay 7 bilood baan qaxayay aniga iyo caruurtayda waxa ogahay oo ay macnaha itaabanaysa mar kastaba dhibaatada qaxa uu leeyahay barkii aniga isoo ma dhashay kadaas ዓለም ቢያንስ ከ20 ዓመት በላይ በሙዚቃ ኢንዱስትሪ እገኛለሁ አሁን እኛ በዚህ ዘፈን ሜሴጅ ማለት መልእክት የምንልክላችሁ ፕሊዝ ይሄንን ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ቆም ብላችሁ አስቡ What we're trying to do is to get a united voice against the risks of traveling in an unconventional or basically unsafe way. قاتنا قعدنا ያው በስደት ጽቦዩ በመባል ብዙ ይሆን ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ በባህርና በሰሃራና ተሳቆዩ ስለዝርከው ይቃና በዛዕባ ዚ መልእክቲ ትባሃል ተለው ደስይልኒ የመጽየ موضوع الأغنية بصراحة اللي كان بالنسبة لي انترستنج جدا والهدف منها كان ده أكتر حاجة خلتني أشتغل فيها. بتكلم عن الهجرة الغير شرعية والناس اللي بتهاجر في مراكب وناس منهم بيغرقوا وبيموتوا وعائلاتهم بتضيع منهم تماما وبيروحوا للا شيء. በቋንቋችን ሁላችንም ያን መልእክት ልናስተላልፍበት የምንችለው አይነት ሙዚቃ ልንሰራ ነው እዚህ የመጣሁት